لگوری آگاهی مدیری گشتی یگرتیگه ترکیه نها زده 3000 زاروک لترکیه و باکوری کردستانی دگرتیگه هاندنه. یک جوانجی میراز آک بابایه کو بینرین روداوی ویوک گرتی هری بچوک کرد جی دناسن. میراز اوا 2 سالن لگل دایکا خواه دگرتیگه هدا دمینه. در روژا مافی زاروکان یا جیهان دا هم لجیهان و هم جی لترکیه هری زده مافین زاروکان تیره بمپیکرن. زاروکین دگرتیگهان ده دسری دجا آزادی بپارن. زاروکین کو بدایکین خور دمینن عینی وکه کو اوجی سوجدار و گرتیبن معامله دبینن. برنا خوارنو و خوارن قدغه بیلستو قدغنه. مراز نها 27 مهیه دما ازویتی نمج دایک آخوا و دماوی دبم جمن محروم دبه. نتمین یک گردی د سال 1989 دا 20 مجداری وکه روژا مافین زاروکان دیار کر. مبست او کل سر روی جیهان مافینوان جیانی به یاسایان بنا پاراستن. ترکیه جد نافدا 193 ولاتان او بریار پجراندنه. لی شر پنابربون و صدمین جیانی خساره هری گران لزاروکان دکه. لترکیه جی گرتیگه لوان صدمان زیده بونه. 743 زاروک جبرکو بچوکن لگل دایکین خواه لگرتیگه هاندمینن. Çocukların yaşadıkları pek çok sorun. Gelek bin pekirinin kozaro girtegehan tuşi wan dibin hene divê cezakirina wan ya zindanekirinê ji holê rabe divê girtegehên zarokan bîne girtin. Dema em diçin wan deran em dibin şahidê tirsa ku li ser wan e. Etmekten kaçındıklarına tanık olabiliyoruz. لگوری سازین پیوندیدار لگرتیگه زاروکان فشارین گران، شدت، استثمار و بندکرنا همو مافینوان این زاروکان هنه. اوجی دکه کو درونیه که گران لوان پیدا ببه و او نتنج مافین خواه لی لجیانا خوشی سار ببن. Türkiye taraf olduğu Birleşmiş Milletler. Ji bo ku ew pirsgirêk ji holê rabin divê Tirkiye navaroka peymana Natewên Yekgirtî ku imza kiriye bicîbîne. Polîtîkayeke Tirkiye bû zarokan nîne, em tenê wan ceza dikin, lê bo ku ew li civakê bêne qazançkirin tiştek nakirin. Binêrin ew berhem zarokên girtî çêkirîne û tev behsa ronahiyê dikin. Divê ew rêbaz biguhera. Zaten onların orada olmasından biz sorumluyuz. لگوری وزارت دادوری لترکیه سالانه 8000 زاروک راستی استثمار ettin. ترکیه دوی مجارده سیمین ولاته کو هری زده دسترجی لزاروکان دبه. لگوری توی کیجی ده 10 سالین داوین دا 482,000 زاروک به دستور دولت هاتنه زوجاندن. 142,000 کچ بونه دایک. خبتاندنه به داره زوری، جهکاری نتو پرستی و بمپیکرنین جواکی جی لعالیه کی. ترکیه دوان همو خالاندا د سر لیسته جهان دا جیدگره. طبیعی تابلوی بانگ ناف دولتی و خبات سازی نافخویی جی هلوست سیاسی ناهیلن کو یاسا و بربندی کارگر بوزاروکان هبن. او جیدگه کو تابلو هر و ها رشبه. راوین سترک، روداو، استانبول.